Dobar dan, dobri ljudi, kako ste? Ovdje nastavljam seriju kratkih filmova koji dokumentiraju moju prisutnost na međunarodnoj sceni i sve kaj uz to ide, eto, neke zanimljivosti. Dakle, idemo dalje. Nadam se da ste prva 3 video nastavka već odgledali i da ste jako pljeskali tam daleko, da nitko ne čuje i vidi. Znate kako to već ide. Znate kaj je ovo? To vam je katalog, umjetnička agenda iz 1999. Umjetnička agenda Lihtenštajnske državne umjetničke zbirke. Naravno da nitko to tu ne zna, da nikoga to tu posebno ne zanima, ali zanimljivo je ipak, moram vam to reći, jako je zanimljivo, da se na jednoj od tih stranica nalazi ovaj tu crtež kojeg sam nacrtao 1988. u švicarskom St. Gallenu. Da evo tu piše nekaj o meni. Između ostalog da sam iz Martinca, kraj Čazme. Promovirao sam rodno mi selo i grad Čazmu na međunarodnoj sceni tko zna koliko puta. Nema veze. Na stranici iza se nalazi otisak još jednog od mojih ranijih radova. Ovaj se komad zvao igra, špil, game, spellet, for. A tu se čita neka jako pametnog kaj sam onda uspjel isformulirati, kaj sam mislil da je jako važno da bude ovdje otisnuto. Ich liebe die Möglichkeit, in der Ich-Form zu schreiben. Ich sehe mich als aktiven und selbstsüchtigen, als einen Kritiker und Selbstkritiker. Ich bin frech, selbstbewusst genug und einsam in meinem Selbstbewusstsein. Offensichtlich suche ich nach meinem anderen Ich in einer anderen Materie und anderen Form und entdecke mich und mein Streben nach dem Neuen, dem experimentellen Neue. Zvuči tak, znam. Zanimljivo je valjda da sam u ovaj projekt pozvan osobno od doktora Friedmana Malša, koji je tad bio voditelj umjetničke zbirke države Lihtenštajn, a koji je onda dugi niz godina poslije bio i direktor umjetničkog muzeja u Vaduz. Velika je to čast. Znate? Jel znate to? Kaj mislite čime sam to zavredao?